Sanibona, igama lami ngu-Amatula. Sizokwenza i-algebra, i-slope kanye ne-y-intercept intuition. Ngiyakwamukela kulo mkhangiso wama-slope nama-y-intercept. Lo mkhangiso lona uzokufundisa ngokuxazulula i-slope ne-y-intercept, kepha ngiyathemba ukuthi uzokunikeza ulwazi olungcono ekutheni yini i-slope ne-y-intercept. Sizokwenza into ehlukile namuhla. Angeke sisebenzise lokhu sihlale sikusebenzisa, sizosebenzisa lokhu futhi ungaya ku-Khan Academy website ukuze uzitholele le graph lena ukuthi nawe uyazenzela ngokwakho ekhaya, ukuthi lana ukuthi uzenzele ukuthola i-slope ne-y-intercept ukuthi kuyini. Manje lo mboniso lona, uma uqala lo mboniso lona, yonke le mboniso lona iqala inale equation le abasinikeze yona laphayana. I-equation yakhona engu-y olingana no-1x ohlanganisiwe no-1. Lena kuyafana nokuthi ngu-y olingana no-x ohlanganiswe no-y. Uma islope lana singu-1, into efanayo, into efana nalena ngike ngayikhuluma uma ngiqala ukusebenza ngama-graph, ukusebenzisa ama-graph. Islope, ukuthi islope into efana ne-coefficient ka-x term ye-x term. Manje uyabona lana njalo njalo uma sisunduza ngo-1 siya phezulu ngo-1. Uma siya le eceleni ngo-1 sizophinde sinyuke ngo-1 ngoba islope sethu singu-1. Ngakho-ke lana uyazi ukuthi islope sethu lana singu-rise over run kulo lonke ibanga ongaya kulo, kumele ugijime kangakanani. Lokhu kuyafana noshintsho luka-x noshintsho luka-y. Ngakho-ke lana ithi siqhelise kanjeni. Uyabona uma uqhelile le slope lesi ukuthi siba kanjani, so uyabona ukuthi kwenzakalani nge-slope uma sisiqhelisa islope sethu. Uyabona nalana i-equation yethu iya-change. Islope sethu laphayana sesingu-5/2 islope sethu. Lana-ke u-5/2 uyafana no-1/2. Ithi sisijikise futhi. Esifuna ukukwenza ukuthi islope sethu sihambe kulamaphoyinti lawa amabini abasinikeze wona laphayana. Manje-ke sizojikisa kanje ukuze sigcine sifike kulamaphoyinti. Ithi ngibuyele lapha emuva. Ngibuyele emuva khona ngikubonile. Lana uyabona ukuthi lana u-x wakhona ungubani? Lana u-x wakhona ungu-0. La i-y-intercept yakhona uma ungu-1, u-x wakhona ungu-0. Lokhu kuyafana nokuthi u-y ungu-1. Kuyiqiniso ngoba le equation lena noma u-x angaba ngubani, kodwa u-y uyohlale engu-1. Manje-ke bengilokhu ngikubonisa ukuthi kwenzekani uma islope sinyuka lana. Ethi ngibonise lena-ke yi-downward sloping. Uma ubukile uyayibona ukuthi iyehla, iyi-downward sloping. I-run yalana ingu-2 uma i-rise yakhona ingu-1. Uyabona u-1/2 i-rise ingu-1 bese i-run ingu-2 yona-ke. Ithi siqhubeke futhi. Lana sifuna umugqa ozohamba laphayana. Lona awubukeki ingathi uzohamba lapha. Islope sakhona sisaqhelile laphayana kulamaphoyinti lawa amabini abasinikeze wona. Ngakho-ke sizoqhubeka kanje. Thi manje angikwazi-ke lo ingena kanjani. Ngicala ukuyibona-ke la ayivamanga ukwenzeka, kodwa buka-ke lana sino-1x ohlanganiswe no-2. Manje-ke islope la ngu-1, kodwa indlula ku-2 nama-y-axis uma sikhuphula lo mugqa lona, kanye futhi uzoya phezulu lo mugqa lona uma siwukhuphula. Ngakho-ke asenze enye igraph.
ithi siyekelele nithi senze enye igrafu ukukubonisa senze enye igrafu ukuze ubone kwenzakalani. Asizame ukuthola i-equation ezohamba kulama point lawa womabini lawa alana esinikezwe wona. Manje ke lana ngiyacabanga ukuthi lana ngathi i-y-intercept yakhona kuzomele ibe phansi, islope sakhona mele sibe phezulu. Ithi sibone ukuthi kuyiqiniso yini lokho. Ithi senze lana i-y-intercept yethu, lana sinyuse i-y-intercept sibuyele ekuqaleni manje. Ithi sibone islope sethu kanti wayihlala uvela. Ithi lokhu kubukeka cishe kukona kodwa ithi ya lokhu cishe kubukeke njengeslope sethu, cishe kubukeka ngathi kuzohamba kulama point lawa amabini kanje. Ngakho-ke nalana into kumele siyenze ithi sehlise nge-y-intercept yethu kanje, sehlise kanje, senzeni sayikhuphula naso. Nakho-ke manje-ke i-equation yalomugqa lona ngu-y olingana no-7 over 4x osusa ngo-13 over 14. Manje islope salomugqa lona islope salomugqa lona siyashesha kuneslope sika 1 over 1. Uyabona nawe, ngizokukhombisa ukuthi ukuthola kanjani lokhu. Lana ngifuna ukukhombisa ukuthi i-y-intercept neslope ngifuna ukukhombisa ukuthi i-y-intercept neslope iyini bese indlula kuma y-axis ku 13 over 4. 13 over 4 uyafana no -3. Ngakho-ke na ithi senze esinye lana. Ithi sibone ukuthi singenza esinye. Uma ufuna ukuthi sikuthumelele le module lena singakuthumelela yona uzibonele nawe, uzifundise ekhaya, udlale ngale module ngoba ibukeka kuyimodule emnandi. Ngakho-ke nalana sifuna islope, sifuna i-equation yomugqa lo ozohamba kulama point lawa yana amabini. Sifuna ukwazi ukuthi siyini islope sakhona. Ngakho-ke nalana njengoba islope sakhona sibukeka siphakeme kakhulu kanje ngu-7 over 8. Lokhu kusho ukuthi kuwo wonke u-8 oya kuye esandleni sokudla uzonyuka ngo-7. Ngakho-ke na ithi sizame ukufikisa lo mugqa lona emaphoyintini lawa amabini. Naso-ke i-equation yalo mugqa-ke lona ingubani? Ingu-y olingana no-7 over 8x ohlanganiswe no-13 over 14. Ithi sibona ukuthi lokhu kuyiqiniso yini. Lana i-rise yakhona uma urise ngo-8 mele uma sirana ngo-8 kumele sirise ngo-7. Kusho ukuthi uma siye esandleni sokudla ngo-8 kumele sikhuphuke ngo-7. Ngakho-ke niyabona ngibalile ngafika lana lona u-8 masikhuphuke ngo-7-ke manje 1 2 3 6 no-7 wethu. Uyabona ngigcine emgqeni lana ku-7. Ngakho-ke na uzobala uma ufika lapha nizokubuyisela kuye u-7 lona. Ngakho-ke ithi sibone esinye. Sibone lana kena liphi vele linye point. Nali bengaliboni nali. Manje kumele senze umugqa uhambe kulama point lawa womabini. Umugqa wethu kumele uhambe kulama point lawa. Islope sethu lana sibuka sizoba negative kodwa ngeke sibe negative kangako. Kubukeka ngathi sizoba ne-fractional slope izondlula kuma y-axis lana. Manje asilungise le slope lesi sethu
asisilungise. Kungaba yi-slope esinyukayo. Sisinyuse-ke lana, uyabona ukuthi lana u-x wakhona ungu-0. Nayo-ke lena uyabona u-x ungu-0 lana ukuthi ibukeka kanjani, ihamba kanjena uma u-x engu-0. Kepha thina sifuna i-equation ezohamba kule migqa lena yombini. Ngakho-ke islope sethu sisijikise kanje futhi sijikise sisisephezulu, size sifike laphaya. Nazo nakho-ke sesifikile laphayana. Ngakho-ke lana usuyayibona i-equation yalana ukuthi ithini. Nawu-ke umuqa i-equation yalana ingu-negative 1/3x ohlanganiswe no-22/3. Ngakho-ke lana uyabona islope sakhona singu-negative 1/3 njengoba bengishilo ukuthi islope salana sizoba yinto enegative. Ngakho uyabona ukuthi singu-negative 1/3 islope salana. Lokhu kuchaza ukuthini? Lokhu kuchaza ukuthi uma unyuka ngo-1 uzokwehla ngo-3. Lokho-ke kuyikhona lana y-intercept yethu ngu-22/3. Lokhu kuyafana no-7/1/3 wama-y-axis lana. Bese-ke islope sethu siyazi ukuthi singu-1/3. Sona-ke lokhu usuyazi ukuthi i-equation yalo mugqa lona isiyini lana. Lokhu yini, uyazi ukuthi yini islope, yini ne-y-intercept. Loko ngizokwenza kwenye imodule ukukubonisa ukuthi uxazulula kanjani i-y-intercept ne-slope. La sixazulula khona i-y-intercept ne-slope. Lokho sizokwenza kumodule elandelayo. Ngakho-ke ngiyathemba ukuthi kule module lena besiyenza ufundile kakhulu futhi uyithokozele le module le besiqeda ukuyenza. Ungakhohlwa ukusivakashela futhi kwa-ClickMaths uthole ezinye izibalo ezithokozisayo ukupractice nathi ukuze uthole ama-distinction we-maths.